Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Semput Menteri Rang Ba Kejala Uba Preston Tensong Uba Dairu MLA Kapen Ursula Constituency Layo Jingtip Banadu Mencem Tayo Kata Ka Arpo Hendro Tarik Nailur Araja Arpsau Sngi Palai Lawan Pai Syashlong Habalet Ban Budin yang kena kubor nak kaliang kinong tok kubor kila let syayingsa ajung Uba Preston Tensong menta ke Sngi Balang ka ar tarik risau Araja Arpsau kabadan Haranja bannya keduk ha kabedai berkakoi kekia herilas ngutu bau Uba Preston la banyak keren hakilat petai kubor namar udang syuan poi Syah Shlong Umtana kalian kinong tok kubor kiliyo banyak keren berubah Holywell Kongstit working president ka NPP Bat uba ni baron binai vice president NPP na penusla ki balawan pe Uba Preston menta kesngi haing sa jong Habaya keren berubah Holywell Kongstit uliatu baka jingkot jingkia jung Uba Preston tensong menta kala kampiang kumba kalong hakipor baro bat ulak lain bah habaya syongka ya tu kana ulaya turu bah kini kita yo banwan Uba Preston unsala ban le syong biang office ban penyai ya kikam kumban supen ken mau hangne bau Uba Preston tensong ulalet ban Syak Sumar Hanazar Hospital Shillong namar kajing lang snam ha kajabing Henry na kajing long jingman lapen kitno Uba Preston tensong na Nazar Hospital Shanong Ba Delhi na kamenta kajing Sumar ka ba kampanya Ba Holywell Kongstit Pimrin kit kam jaga NPP Muslang ini tak lawan hai lawan nan ne layu Preston chutu le mengi ila long na ba Preston tak boleh sebut ba dia buat kerja kia ba dua ini kalau abiang kembang gelong berserta gelong tahi meno pi iwan pai pi peli meno iwan pai nan dali iwan pai ar pun reu sepale Tementar pi wan kundu tu kat kum kerja ngap pi la apa ban kran ban awal abiang kira sebenarnya asal yang kamu jam di mana dia ya penjai kat noi lah asal office salah abiang lano yung sedang ban mereka macam ani yang kata nyumpat ya kerja Kisah kum nak kisah men em haba MLA lajang buat MLA jangan bener mah lah kanya kata ka kamu tu ni dah kamu wepat mo ni suuk men suuk nak pun bang kitbok ba Preston nak kawan nasional kan oh boleh sebut